naye aphendule la kufuneka ukuthi aphendule khona yabo ithi senze ukuthi umama abe khona. Na falo 96 number 3 FM re be re sa tsentšha mme ka fa mme e lego mmago kgaribele le bolela go fa a bolela go gore ba godile ba godiša ke koko mma ga senke a ba gona maphelong a bona go ya ka polelo ya lekgaribele o bolela gore mma bona o na le mokgotsi wo a ntšhana go sainong le yena gomme nako e ntšhi o ifetša a le kowe mengwaga dikgwedi di no sepela a le kowe gomme a lebetše gore o šile bana ka gae gomme ga a lebetše gore o šile bana ka gae kgaribele go ya ka polelo ya lekgarebe o hlalosa gore bona jwale ka bana ba mme ba kwa bohloko kudu go gola ba sene mme kgauso le bona kgaitšedi ya ka ke kgopela gore o e tope gona mola ga gore ga le kgone ge le monyaka ga le kgone go mo kereya o qhubele naye phambili. Yeah, vele umama always makahamba asikhona ukuthi sikhulume naye cause ukhona ukuthi eze la ekhaya aphethe ifone then masekahamba akafoni akathini uyathula masimfonela ifone yakhe ayisangeni khishwa ama battery khishwa ama sim card so that ukuthi thina singakhona ukuthi sikhulume naye. Umama wahamba wayale la ekhona asikhona ukukhuluma naye ifone yakhe hlezi icimile. Umama siyamkhumbula siyafisa sometimes ukuthi at least sizwe ivoice yakhe sikhulume naye but asikhoni cause ifone ihlezi ivaliwe ifone ikhishwa ama sim card ifone ikhishwa ama battery asikhoni ukukhuluma nomama and masifonela ubaba lo ahlala naye akafuni ukukhuluma nathi akafuni ukuzwa next evela kithi njani cause uhleli nomama and obvious mama siyamfuna siyamdinga sifuna uba naye. Ubaba lo ahlala nomama wakho niyamfuna nina njengabantwana bakamama? Yebo, asina problem naye. Asina inkinga naye. Inkinga yakababa yini? Akafuni ukuthi nikhulume ngefoni yakamama? Akafuni ukuthi sikhulume ngefoni kaMama and obvious mama masingamthole efonini yakhe we are trying ukuthi at least sithole yena masithole yena siyazi ukuthi siyakhona ukuthi at least communicate nomama.
but izinto lezo azenzeki asikhona ukumthola umama. Ngizokhuluma ukuthi umama akanayo ID. Kahle. Nabantwana laba abanawo ama certificate. Abanawo. Ngicela ukuthi uthathe ilokha nje le uyise lapha kumama. Mama, ngwana uwalawula ka wena. Ngiyamusa. Umntwana lo uyakhala uthi wena uyahamba ekhaya nohamba isikhathi eside mabakufonela abakutholi ifoni. Ngiyaba kunjalo. Kunjalo mama. Why ubayenza so? Bona isikhathi ilokho nje ngibezile bona obhlungu. Bona abantwana bami. Lokho ngiyakuvuma. Bona bangifonela. Manje mama asiphenduli mfundo. Yini into yenza ukuthi ungamani ube ne ID ngoba ugogo onayo ID? Bengahlali la ekhaya. Bohlala kuphi? Bengihlala kulo baba. Bengahlali ekhaya. Kushuthi angali ukuthi uhlala nobaba. Mara indaba ukuthi umuntu abe ne ID into ebaluleke kakhulu ngoba umsebenzi uzothola kanjani? Abantwana nabo angeke bakhole labantwana ngoba abanawo ama birth certificate. Ngiyavuma. So inkinga lento le. So lo mntwana lo akhuluma lo unayo wena sesi lokha nje ID. Anginayo ID. Birth certificate? Birth certificate nginayo but angendiswanga uyu mama. Ngendiswe umunye umama ohlala le Metleyback. Ngine certificate ye-ID anginayo. So abantwana laba mama esikhathini esiningi uthatha isikhathi esingangani ukuthi ube nabo? Isikhathi? Yeah. Ukuthi ngibe nabo? Yeah. Ngoba bayakufuna abakutholi. Kunjalo bona bangifuna bangithole. Yini into yenza ukuthi ungabe nabo? Bayenzeni labantwana? Phela labantu abantwana bakho kumele ukuthi ubanikeze isikhathi mama. Ngiyavuma. Lo ukhulile uyabona ukuthi isikhathi la afike khona manje amadoda bazomfikela uzoba eduze nalokho namadoda. Uzogcina ayenze izinto ezirong ngoba umama wakhe umuntu kumele ukuthi amnikeze ama advice akekho eduze. Ngiyakuzwa. Nami ngiyakuzwa lokho baningi ngeke eduze. So mebafuna mhlambe maybe sizo abakhona ukuthola ukuthi mina ngikho eduze kwabo. So yini into yenza ukuthi wena njengomama ungabanikezi isikhathi? Yini? Phela kumele ukuthi kube nereason yokuthi why mina abantwana bame ungabanikezi isikhathi njengomama wabo angisho. Ngiyakuzwa. So inkinga yini mama? Ngiyakuzwa. Iyazwakala. Inkinga yona ayikho kibo zangibona ikhaya. Ekhaya waqoshwa. Nedungezi. Baqosha ekhaya. La ekhaya? Ayo ekhaya zangibangixosha. Ukuphuma ekhaya uphume kanjani ubatshelile ukuthi ngiyaphuma ngiyohlala nomuntu ngihlala naye abantwana laba wabashiya lapha ekhaya babodwa or uphume njani ekhaya? Yazi mama ngiyakhona ukubona ukuthi ikhona into ikhona mara awufuni ukuyitsho. Phela lento le problem le ama social worker mabangangena ngaphakathi kwalendaba lesikhuluma ngayo bangagcina sebakubopha mama. Ngoba labantwana laba kusho ukuthi uyaba abuse. Uyabahlupha labantwana. Papa le guy. Rona. Bana ba balla ba re mama ga ba fenako. Bana ba balla ba re mama ga ba dirishi di ID. Bana ba balla ba re ga bane na kwa mma go bona. Bana ba re bane mathata ba hloka motho a ka bolela le bona. And then ge ba santse ba bolele le mma go bona. Bana ba re no go ntshiwa di sim card mo di phone go ntshiwa di battery mo phone. Taba ile na le itse ba jwang pale ka e karabela ka gore ye ba bolelang ka yona. Ke le tlhoka ina. Ge ke thoma go hlakana le yena. Ke thoma go hlakana le bona. Ebe ke dula ka Seabuso. Seabuso mo ke dula ntse. Be sali di gotlane bona ile ba babedi. Go kopaneng le nna ga bona. Wo mma go bona. Go be go ne le mo a beng a thupilwentse. A dula ka mo motseng wa monnowe ba re o be a ba khiella ka ngakong. A ya go disha dikgomo
a boa a ba bulela e be sa le digotlane ke a bona ba ne 6 o mongane 7 gona mo mara ba sa tsene sekolo ke tlhakane na bo mola se a buswa mo di RDP ya ba mo go bose ka ge ke tlhakane le mmago bona o gatlane le mme wane bana ba bakae a ne ba babedi ba ka mo dikgomong ile ba bakae ba ka mo go monno ga go disha dikgomo ai ba senele ke o le kgaitedi age taga habilo mme wa bararo kwaka wo wa bararo re mo kgweditse e setse le morago re dutse ka ku se a buso re ile ge re le ka kua ka nako ke itlo boela gae gore ba khala yo ba go nyaka ka gae o dutse nageng go riaiwa ke tlogile ka ya go Mmatswale ka mmotsa kare nna ke a sepela ga e ba nyaka so ke kgopela gore ke lokolle ngwana lena a tla a dule le lena ke a tsamaya ke a gae ke tla fele ke itla ke itlo ba bona Mmatswale ile a mphetola a re tsamana e mogonyane ba lwa le ausi age o Mmatswale go file mosadi o a re sepela le mosadi o ka gore mosadi o le ausi ya gage ba lwa wa latela mosadi wa ka a re ba lwa nane go lweng ga bona ke le gone bua la shala yo thupiwa o be a tšhabile mo gabo jwano o gatlhane le nna ga bo ya ba ka mogore phela be ke dula nae RDP re le ba babedi ga ga bo go ntse go le gona a sa kgone go ya gae bana ba ba dula le koko wa bona le gona ba tswa mo ba tswang ba le ka moka a ne le bana ba gage ba babedi ba re ge ba fihla bana ba ka kua go mokgekolo yena a tla dula le nna re dutse mola RDP mola ke a bona go tloga 2014 go fihla mafellong a 2014 ke a bona 2015 ke ge ke laela mmekere ke a spela ke tafele ke itlo ba bona a re aowa mokgonyane tsamaya le yena ba lwa ka mogae ka mo so ge o ne le yena kua ke tla no bona ka ba geno tšatši le ba etla re ile gae ka fihla ka mmega go mmegeng ga gona ga e ba thaba ga go bothata ra dula fase ra ba le bophelo yo e leng go bana re ke teketlile go ne bothata re dutse ra dula ka tle ka re ke yo ba hlola ka kua re ba tlogetseng se ka RDP ka kgotsa ba khurogile ba se gona ba le black ke magana go bušwa so eske ke tseba gore ba ile kae go ba le ka mogwe leng go bane ke swara matogo gane ga re bja kae ke thwele emmeleng ka re ge ke boa mafelelo a beke ka kgwetša se gona a sepetse o tšhabile ke tla ruile kua ke a nyakišiša ka re ke fihla ka kua se a buswa gape ke botšišiša go ba le o mongwe tlhokaina gona mo ke beng ke dulantse a re mothowe ke mmone ba dula ka magana go buswa mo strateng sa Soresheng tsamaya o re go fihla mowe o fihla Soresheng o tšeke ka la go ja theogo le kwa tlase kua o tla re go fihla kwa pele o tla bona gone le Apollo gona mowe o be motho e leng go bane wa nyakišiša o lebelela gona fao ke tse o dula le mamfa o thoko Apollo yena o ba ile go batswadi o ba ile go bona go mmage le bana ba bage o ile mowe o dutse a be a belega ka 2017 a belega ngwana mošiminyana wa kao o ile go mmelega o dutse 2017 ya re 2018 o dutse 2019 a ke tse gore ke ile ka nontšha ke badimo mo ke le gontse ka tle ka re ke tsamaya ka sekontiri ke ya gae ke le ka paesekele pulukutu motho sho o dutse mo khonemo o ka motseng o mongwe ke ga mang ka mo ke o ile ke family go ba a se family o tswa kua gae ku ke motho e leng go bane o tlogile kwa o tšhabile o tlo ntlaetša ngwana o sengeng ba re begela yena ka ge ke tseba ke be ke dulana ene ke ile ka kwa bomagelwane ba re o mmeleng re mmone gore o mmeleng kwane ka re ke nyakišiša ba re ne motho o ka mogogoleng ka gona o tsamaišitše ke go hlakahlakantšha ke mpaela so o tlile o tlo re laetša ngwanowe ka 2019 o go lateletše mo wena o ntateletše mo ke dulang a etswa magana go bušwa a be a ne le bona o tlile
go tleng ga gona ga a fihla aowa ke tlo go laetša ngwana ka dumela le nna yona ka tatage fihlile re ile ka gae ra dula ra fihla ra ba begela bakgekolo ka ge ke šetse le yena mokgekolo tate a se gona ra molaetša a lebellwa ka moka bo motswala boragadi ba mo lebella ba ntebelliša ka mokgwa ba lebellang segologolo sa bona ba re ke yena seina se ke ina sa boragadi age seina sa borangwanage ke boragadi wana yeah ba ba ntaetša le maoto a ntshe gore maoto a ke a ragadi ago ka thaba ka seo ka dula nae a ke tsebe gore kua o tšhabile nna ke tseba e tlo ntaetša ngwana go ile go ya o dutse matšatši a makae a e tla go le bontšha ngwana o dutse go tlogelela 2019 so ka ge a be a ile a dula le rena sebaka le gone o lo tlile o re ne ke tlo dula le lena ke tlo laetša ngwana o dutse go tloga 2019 a e tla go le bontšha ngwana fihla ga jwale napile gomme a e seng go fihla ga jwale ka 2021 mathomong ka ba motho ke leng seabuswa e ke le ka kwa seabuswa complex ga tswella wo kgaitsedi age go ne le moshimane ba re ke tlhokaina go ne le kgarebe ke tlhokaina batho ba ya ba ile go bane ba mpona mosadi wa ka metsebe ke tseba monno ka ge re phela ka moka ya ba motho e leng go bane o re go nna gore sebare sa ka le kae re gona aowa ga go bothata ke dula nae fase mola re a boledišana ka mokgwa re bolelang o mpotsiša ka ngwana wa gabo o re o kae se ke o mmona na phela gore timeletše ke ra wa motho o mo sa timela o gae phela nna a tloga mo a re botša ke ne le yena gae re dutse nna le yena le ngwana o tlile a tlo re laetša ngwana so ke dutse nabo gwa tswelela ausi age o tlhokaina ya ba motho e leng gobane o re nna be šetse re ya khumbule khaya re ya go bega tabe gore motho o timetše ka ge re šetse re kwele gore o ne le yena re fe dinomoro re tle re fele re go founela re bolele nae so ke ba fele dinomoro tšeo gore a founela yena ba bereka saloning ka mola seabuso gore a founa nya go tseba gore o founiša masogana mangwe o re ke bo malome yage ba tshošetša nna ka gore o dutse le ngwana ga borena a wa monyala rena re le bo malome yage re tla fa o ka re aowa ka moyo mmotse tlang ka gobane molao gona solang ka na a dutse mo nna ka moutswane sa mathomo ke tlile nae ka tumelelo ya mmage o tlogile ka morago ga moo a ya gae le gona a ya ka lebaka la gore re nyaka go tle re itlo lefa mpa yeo a imile go ngwana rena ka yona re tlogile le ba gešo a le kua ga gabo ka ge re šetse re go tseba ra fihla fao gwa iwa ke ne ra ngwane la abuti le o mongwe wa bo motswala ngwana rakgadi re fihlile mowe go tša le lethabo kgaitsedi a bona o mogolo mme a le gona le mogala yo mongwe tlhokaina a berekišana le mme a le gona le po mfo wabo ka gore le pampiri ba gore saenela yona e saenne ke ngwana a bo bona wa mošimane so re dutse fao ya ba mo go bose ba ya ka ngako nna ke le ka ntle ba kwana ka mokgwa ba kwanang ba ngwalelana dipampiri gore go tlilo ba soso re ntšhitše tefo ya mpa go tloga mowe tefong ya mpa le a mo kgopela ngwano re kgopela ngwano a kere go ala ka mokgwa mpa ye re patelang ka gona gore ngwana ka no tla dula le rena gone bothata ke tsingwana le kgopela lesia goba lesia be šetse le o mogolo ba ne mengwage mekae so mošimano ba ne mengwage meraro o bane 3 years ka nako re ya kua go bona e šetse a ne le mengwaga e mene gona moo ka re o belega ka 2017 re ile ka 2021 mafelelong so ya ba le go bane batho bao re thabelane ke bo mogotse re agile go tlogile fao ba re lokolla ba ngwala pampiri eo ba re ge e le go bane le yena le a motšea
tsamayng le yena a gone le bothata ka ge re šetse re le tsebile go ngwalwa pampiri ye leng gobane ke bohlatse ke tsemo godimo ga pampiri e ke tšhelete ya go ntšha magadi goba ke tšhelete yela ya tefo ya mpa ya tefo ya mpa le ya magadi o ga botse o monyetse mosadi o ga botse re ntšhitše tefo ya mpa napile gomme ba re ye le tla entšha ge le itlo motseng ge re itlo monyala nke ke kweše something le ile le swere tšhelete ya go patela molato wa mpa and then ge le re ye le tlo entšha ge ba tlo monyala ke e feng o rare ke ya dikgomo eo o rare ke e nyalang ka gobane ya tefo ya mpa re ntšhitša kere go entšheng ka gona ba ba bitšana dipraise ka mokgo e leng gobane ba bitšana ka gona fore ngwane wa bona go nyala gore re feng boka okay napile gomme kwa lena a ke ikwešiše le nna malome ka kapa a kere ge re ya go nyala ge re ya go ntšha tšhelete ya damage batho ba bantši damage ya ba ikwešiše damage ke nyalo go ka kwa ba re ngwana re mo pateletse tšhelete ya damage go ra re ngwana o re mo dumelela gore o swanetse go tla ka lapeng la ka gae ngwana o ga a swanela go phasa diolong o swanetse go phasa dirapeng tša bagalabe gobane tšhelete nngwe le nngwe ye monna e ntšhang a e phasetša re ke e romela ga bo mokete ebile e sa iše ke yena ka letsogo e iša ke bo malome rena re reng ke damage bagalabe ba e bitša go šireletša mohlašana gore ka mo ba tsebe gore hlabirwa o gona ka fa jwale ye ba re ke damage ke a ekwa mara damage e nkane ebile le dithero tša magadi ka gare e ngwadilwe fase ka gore a kere ge bagalabe ba ya go patela damage re ya go bolela ka ngwana se be ra bolela ka mosadi a ke tsore nkwa ga botsena malome ka kapa re o bolela ka gore re tlišitše ditshenyo tša gore re sentše ngwana wa lena ngwana ko wa rena re ya dumela re dumela mpa ka nako eo a kere then ba ga mokete ba ga moremi ba reno re nyaka 12,000 ya gore lena le sentše ngwana rena re le ba ga moremi re ntšha 12,000 yela ya gore re sentše ngwana wa lena wa e riang e nyala ngwana e dumelela ngwana gore e kae ga ga bo papage then ge re thoma re tsena magading ebile re ngwetše ka tsamaya re thoma go bolela ka magadi re bolela ka ngwana le mmage ge re dira lepepe ge re tšea lepepe mola re saena re dumelelana ka re nyadišane ka boka bangwe yona tšhelete yela ya damage ba e balela mo magading gore no le ba ga mokete le ntšhitše 2,000 ye ya manang le damage le shotela ke 20,000 ke kgopela gore nke go tle koko a kere ke mmago mosadu atle yena a bolele gore ge batho ba be ba tlile go patelela mpa and then yena a ba fa mosadi o be a ba fa mosadi a kwele ba reng and then ka mabaka a mafe a kere ba be ba tlile ka damage jwale go fitlhileng gore ba be ba tšee mosadi ba mofe mosadi ka gore ba be ba sa tla go bolela ka mosadi be ba tlile go bolela ka ngwana e no ba bjalo wa bona malome ka kapa dilo tšetša wa bona nna ke fela ke bolela ntongwe ke re ngwana ga ka be a hlakana le motho o mongwe and then ba tla ba bua ba re ba nyako ntšha tšhelete damage go ntšha tšhelete damage wa bona ge monna ntšha tšhelete ka potleng a e bea mola e phasetša re le golle ke ntšha dikgomo ke di romela ko ebile di sa tliše ke yena di tliša ke bo malome di tliša ke boragadi gona mo re thomo o bolela ka e nngwe nyalo mara re ka se tšee nyalo ya ngwana ya damage ra e hlakantšha le mosadi bile ra be ra re a rie le fa ngwetše o tlola microphone o e molago koko koko ngwana umntwana ukhulumile umzwile umkhwenyana akho ukhulumile umzwile endabeni lezi umkhwenyana asikhulumako notate asikhulumako yini ewiyaziko yini ongayazi mara yena kuwahlala naye mara zange ngimuphe phela ukuthi amthathe umbeka ekhabo umuphe ukuthi ayenzeni angithi nathi ahlala naye mina zange ngibe nenkinga abahlalako umntana amahlala ekhaya naye ahlala ekhabo zange ngibe nenkinga lapho
ene ngimthanda ubaba lo ngehliziyo yami yonke ngithi hayi uzangibuthela yena noba sengilela ngoba unabantwana mara ukuthi base ngikhipha igama lokuthi mthathe awa ngaphisela ngumntwana manje gogo wena wathi kumkhwenyana khamba naye ngombana bayalwa bano tatwabo omncane khamba naye yena wamthatha wakhamba naye nakale wabasidisi nakabasidisi wabaleka batsho ubalekile weza wabuyele emuva wayobabonisa umntwana mara ukubabonisa umntwana angitsho umuntu nakayobonisa abantu umntwana uyaya mhlawumnye ekseni ndambama wabuya manje lo ukhambile wayokhombisa wabakhombisa umntwana unyaka wonke i4 years yonke ayobakhombisa umntwana bayabuya gogo bathi sizokubhadala isiso nabafikako wena uthi ngendlela lengimthanda ngakhona bhadelani isiso benithatheni nomfazi naso gogo gogo yazi ngiyafika umhlobo mina ngisho njalo mina ithi ngikubulise gogo thokoze mntwana ubaba uthi yena wathuma abomalumi basekibo ekhaya bafika mabafika abomalume bebeze ukuhlawula umntwana or bebazo ukulobola umfazi bazohlawula umntwana bahlawula umntwana mabaqeda ukuhamba ngubani watsho ukuthi ngahamba nomfazi lo nomntwana wakhe akekho umuntu kuyakhipha igama lekhaya besikhona sonke baba ngisho nabo bhutake njengeke basho bathi sibari mthathi maye mina ngathi ngimdala kangaka ngiyokhipha igama ngiphisana ngomntwana nami angakalotsholwa ngimuphe temi yakhonakala lapha khulunywa lapha liyakhonakala manje ukayiphethula ka gore mpa ukayikarabela ka gore nka te karabela ka gore go ile go ngwara pampiri ya bohlatse ya saena ke morwage bala ka magana go buswa ge ba ge shuba dile fao pampiri eo ya bohlatse e be ngwadilwe le ntshitse boka le nyaka ga boka le ka sepelana e mongwadi ke le ntshitse bokae pa re ntshitse 1000 ranta ya go hlaola ngwana and then ba re le shota ka bokae ba be ba mmiditse 5000 mosadi o ba mmiditse 5000 e ngwadilwe fase pampiring ye leng gobane le gone bua le sa le gona pampiri ya ntse ya bohlatse yo ile gobane re ile raya tatabo ngiyacabanga ukuthi bomkhudlwanyana ngo2021 boselo umkhudlwanyana man uyazini ngesikhathi lesa abantu bekhaba bababeze ekhaya bazokhuluma ngomntwana bazile bona ekhaya into bebayizele ukuthi bazokuhlawula umntwana ilasborn le yasekhaya and beze baphethe 1000 for ukuhlawula umntwana leyo ukuthi basho ugogo uthe bangathatha umama bahambe naye ayikho into efana njengaleyo right ayikho and mina into engiyifunako nje ukuthi angishuyasho ukuthi mama gulu yasho ukuthi amaphepha weproof akhona ngabe ukuthi uze nawo siwabone amaphepha weproof lawo la kubhalwe khona ukuthi umama bangane bamthatha into efana njengaleyo malume kakapha kinya kobutisha mo mama kahle umntwana ahlawulwa ore ubaba lo kumele ukuthi abhadaliswe idamage ubaba akabhadaliswe idamage ngomntwana oqala prof bhadaliswa ngomntwana oqala ngwana boraro wa tseba kakapa ngwana boraro motho o patedishwa damage wa tseba re mo go diragalang prof ne go na le nnete e sa tsweleleng ge ngwana wa bobedi a patelelwe damage ngwana wa patelelwang damage ke ngwana wa mathomo wa tshenyo ya ge o sentse mosadi and then go tloga mo wa bobedi go fitla go wa bo 10 a go ne tšhelete e tlang ba re ke ya go patela damage because already go ya ka botho mosadi wowe ga e sa le kgarebe ba ga botate ba dirile phosho ene lebaka la gore ke re ba ga botate ba dirile phosho
le bo malome ya tate be ba swanetse ba moeletse gore ye re dirang ye ke ga e kgonege ka baka la gore Makoti o ne le bana ba babedi ko pele wo kwa boraro. Ntwe nna ke bonang ke naganelang gore e diregile ebile be ile kgopolong tša bona bano be ba paletse ke go e bea gabotse ene ba re ge ba fitla ka kua ga bomme ba kry-a ka ga bomme eno ba ka ga bomme ke batho ba modimo mohlomong a ba tsebe selo jwale ka ge e le gore batho ba no se tsebe selo ka nako nngwe nka itšea gore ba botate ba tšeetše lapa la bomme advantage. The reason why ke re so ba ile ba swere 1,000 rand akere after 4 years ngwana ana le 4 years and then bona ka bo bona ba be ba re ba ya go patela damage mara ge ba fitla kua ba tseni jwang tabeng ya mosadi ya go bolela ka mosadi because ge re bolela ka damage re bolela ka ngwana fela ya tšhaya ra boela gae then bona ba tsene tabeng ya mosadi. Ntwe nna ke naganang ke ikwešišang ke gore go ya ka ba botate 1,000 rand ba beng ba iswere ebe e swanetše e be ya go kokota ga bo mme and then ge ba fihla ba thome go bolela ka nyalo ya mosadi e seng ngwana cause ngwana already a go sa kgonagala re ba ka bolela ka yena because go swantse go bolelwe ka mosadi we e leng gore already o dula le bona. So ba ile ge ba fitla kua ba thoma ba nagana gore go ra re ntwe right e re itletšeng kapa e re swantšeng re e dire ke ya gore re bolele ka mosadi ene ge e ka ba ke nnete tate gare pampiri e bile gona ba boletše ka mosadi and then a re tsebe gore na nnete ke efeng ye e seng nnete ke efeng mohlomongeng ke be tate a ile a bolela ka mokgwa a swere pampiri ye re iphurulle re e bale re be re tla tseba gore ka nnete e gona e bile gona. Ene se sengwe se se malome ka kapa umama Mundebele ne ngimndebele alikho lindebele bangalishathisa nge-5,000 awa Mundebele awa amandebele abize emalini baba Mundebele amandebele ngamalini akadlali iyakhishwa imali ene nenkomo ezikhamba ngenyawo 6 yenkomo ngapha imali manje nina kuze njani ukuthi gogo nithi nina usesi nimshathisa nge-5,000 akashadiswa umuntu mntwanami imali leyo oyikhulumako lo mina ngiyazi mina imali engiyazi ki-1,000 nomntwana zange sifake igama lo sithi uyathathwa na imali akhona awa naye ubaba loyo owamukela imali leyo mntwana thana khona ngana uyazikhulumela manje akekho akahlali kimi le uhlala enkosini papa awa nakwe mina ke kwele o bolala gore be go ne le thabo le legolo bo le gona mme o ka runya go te phetolela e isheng ka mo go mme a te phetolele o ba beng ba monyala ba beng ba monyala tatabo incwadi le ubaba akhuluma ngayo ukuthi bakuchache 5,000 ba pha wena ukuthi bakhambe bakhambe nawe uyazini endabeni le? Mina endabeni le ngiyayazi ipampiri. Uyayazi ipampiri? Wangikhombisa yona ipampiri. Wakhombiswa ngibani ipampiri? Bukuphi ngalesa sikhathi bezele ekhaya? Abeze ekhaya obaba. Bekhaba baba bekhaba baba lo besikhona. Bowukhona manje na uthi bakukhombisa ipampiri wekhombiswa ngibani? Mo malome ka kapa di sa stakile ka molao ka re ne le kgaitšedi wa tata gore ena ka fa maybe a ka re hlahla yena gore mo go sepetše jwang ka impa a ke tsebe gore ba boletše jwang kgaitšedi dumela a sheba le gona re gona ra lena jwale ka kgaitšedi ya tate go bolelwa ka mogadi boago fa o ile gore le dula le yena ka mo lapeng la geno o tseba eng ka go nyalwa ga gage mohlomongwe kapa ka ditherišano tša magadi a gage? aowa
ga nyalwa ausi owe o ga nyalwa a senke a nyadiwe go diregile jwa gore a tle mo a tla dule mo nna be ke se gona mathomo ka baka la matogo ka mogwetša ka mogae mara a botse a ra ntlhalošetša re o ka re ga gabo ga gone bophedišwano gabotse jwaleng mokgekolo mmago ngwannyane oe o ka re ena a bolela gore awa ka mogae ka gore šoga a na phodišana le bana ba gabo wene ge go kgonagala o ka no tsamaya le yena ka gagene awa o la tla dula le yena kry le gore a gona bothata e swariwa le gaetsedi lentso la gore a ka tsamaya le yena le boletše ke kuku ba re ke kuku owe mmage mmele ga yena moroka motho re bolelang le yena ke kgaitsedi yao o bolela se a se hlaloseditšeng ke kgaitsedi yage jwale ka nako ye kgaitsedi bo malome ya go ba tloga mo ga geno ba ya ga bole kgarebe ba swere 1000 ranta e be ile ya go diang 1000 ranta e be le ge kgarebe eo e tlile le ngwana morago ga go sepela lebakanyana le letelelenyana ra boa a tlane le ngwana a re ngwane o kwa motho motlišitše ke ga gabo le gona be ke se go nna ka mogae swalong ra re ge re lebelela losoonyana la ngwana ra bona o ka rawa ngwana ena kwa rena go bolelwa ka pampiri mo ye e le go gore e sainilwe e ngwadilwe gore mogadi wa go ba lefa yena gore a tle a dulele lena empa tšhelete ye ba le tšhatšitšeng yona ke boka o a itse ba pampiri yewe o pampiri ke ge ba ile ko ba re a re yeng ka 1000 rand re o patela re o kwa gore ba rrela ba reng ko entene re kwa gore magadi ba ka re tšhatša jwang goba wa bona dilonyana tše di so o ka re bona ba re ba nyaka 5000 then 5000 eo ya be le gore ba swere 1000 mapele sese ba be ba ile ka taba ya go patela mpa go ba be ba ile ka taba ya therišano tša magadi bona ga botsebe ba nyako go gore family eo e reng mabapi le ngwana o leng mmage nna be re na le bothata ba go dula le mmage o re sa tsebane le ba gabo ebile re sen ra montšhetša selo taba ya batho ba ba ileng kua kore ke tloge ke nyaka gore pampiri e ile mo ga geno e reng gone jwale e re di bile gona ditherišano tša magadi yo nna ke tsebe le gore mo ka pampiri ya gona ke ge nke be le gore ke be ke tseba gore e tlo nyakiwa ka intšhetša nyanyeng ya be le gore ke a e bala ke a le botša gore e ngwadile jwang mara wa e tseba yona ena ke ile ka e bona e ka ba eng e o ka e gopolang e ngwadilweng pampiring ntle le go nyaka go e bala ke no gopola ge ba re kore ba ntšhitše 1000 and then go šetse 4000 a ba ngwala dikobo a ba ngwala re go shota dikgomo a ba ngwala re go nyakega paki ya ratswale a ba ngwala re go nyakega lepara a ba ngwala re go nyakega kuane aowa tšeo a di angwadi dane nke re tšweng mo pampiring ye pampiri ye e tletše ka bošaedi fela ka gore prof ge kore re nyaka go eletša batho ka nnete ge batho ba ile go boledišana ka dithero tša magadi re tšhatša ba bo monna price ge re fetša go tšhatša ba bo monna dikgomo tše re di nyakang and then bona ba re go rena rena re tlile re gapa tšepedi kapa re gapa e tee e napile rena re le ba bo mosadi ra re aga re amogela kgomo ye le shota ka kgomo tše 8 go fa mohlala ge le shota ka kgomo tše 8 napile re ya ngwala go na le thipa ya go tlhaba kgomo go na le selepe go na le jase ya mokhalabe go na le lepara la mokhalabe go na le kobo kore dilo tša mohuta woo jwale pampiri wa e kwa gore ga go ne le ntwe e tee ye e leng gore e tšweletše mo dilong tše e leng gore di swantše di nyakege wa bona ge re bolela ka lenyalo ko go botša ka la Setebele a go ne Motebele o ka monyalang ka 5000 Matebele a nyaka dikobo onkwa go botša ka Matebele a se be ra bolela ka dikgomo ba nyaka dikgomo ba nyaka magoga ba nyaka tšhelete santse wa peshe ratswale papa Matebele a ba mapale
sa tlo reka le bo masibitsi o reka matebele di a boa malome ka kapa o ka senyale ka 5000 matebeleng ke tswa lenyalong la matebele beke ye yona sontaga ye mogotsi ya ke ba nyala ka mo Thabana Mahlala lenyalo la Stebele o ka se a gone mosadi wa Motebele we e leng gore no metha motse wa gabo o jwang o ka se o tsene ka 5000 so lengwalo leo le ka no ba lebe le bolelela ngwana ya ga botse ke la le ka no ba lebe le bolelela ngwana ene go ra gore go bile le misunderstanding ne lengwalo ga botse go ra gore go ya ka mogonna ke ikwishang ka gona le ka mogho wena o e byang damage ga botse ba bo mosadi ba nyakile 5000 ranta go ba bo monna o and then ba ntšha 1000 ranta ba shota ka 4000 because ga go ne pampiri ya go bolela ka magadi ye e sa boleleng ka dilo tse nna re bolelang ka tsona mo re ka notla le tsona ka moka ga tsona ra ba botsa batho ra re nke le re balleng ke le diswereng ge ba nyala kgaitsedi tša lena go ba ge le nyala basadi ene le gona wa tseba malome ka kapa mo bophelong go jwang ge ke dula le mosadi nka se re ko nyala ngwana a go kgonege re ratana mosadi a le ka mogae santse ge re tswa re o nyala mosadi ba dirile bošaedi then mosadi o tla le bana ene a ke re wa bona go ndwa le prof ne wa ke re go diregile bošaedi and then le go se tsamaiše dilo ga botse ge e ka ba go bile le nnete moki gape go ndwa le ge e ka ba family ya bo mosadi o ka nnete ruri ya mankgonte di a kgokgo e file tate mosadi ba be ba swantšeng ke ba mo file le bana ba a kere ge o nyala mosadi o e gapa le dinamane nako ngwe ka Stebele e ya gana e re ngwana o šala ga gabo then o molo mongwe e leng papage o tlo mohlaola ga bommage kore a tsere Stebele se jwang ge nka ba le bana ba 10 ngwana molo mongwe a ba le rrage ba šala ga bo bona mogolo nna ge ke tla go nyala ke tswa le kgomo tšaka kore ka Stebele kgomo a ela tsonamane e seng ya yona lwa ngwanyana wa šala o šala ka ku o emetse gore papa ga a tla mohlaole nawe mntazana uyasala and ukhuluma yena mpeta kithi yena mara cala ngendlela khulumisa indebele ngakhona usibetha zedli unendlela mina ngazi ngakho uyasitlwepa uyasitlwepa isindebele manje a re bolele kgaitsedi ya ka re kgopela go ntšha moyeng ne re a leboga magagesho anke re lekeng re nyaka go le thuša kere re nyaka go le thuša tate re nyaka gore o be le mosadi ka tsela e right mme re nyaka gore o be makoti wa lapa la botate ka tsela ya nnete o se kwa re bua ga botate ge ba re bo makoti ka mo wa kry-a wena o sa tse borena swantse o ye kapa swantse o eme re nyaka gore o be mmago bana ba se ke ba tlhoka lerato la mme wena o le gona o phela go ba motswadi mo baneng ga se go ba fa tšhelete go no ba gona mo baneng bana ba nyanye lerato la mme ba kwe monkgwa mma go bona ge ba ne le mathata ba bolele le mma go bona go ntšwele bana ba godisitše ke koko wena o se gona ge bana ba gola ba tetemogela matšatši a matlhapo prof ba tlhoka mengata ona le tlhapo ba swanetše tšatši la mathomo ge ngwana a itemogela di-date o swantše a bolele le mang ka re mma ga a gona kgausi ke bothata wa e bona jwale tipotšiše gore ge mme a dutše le tate ka ga botate ge modimo a ka gopola koko ka baka la re bana ba ba tethegile ka mokgekolo ge mokgekolo a ka robala go tlo o diagalang ka bana ba ene tate mongaka ka fase ga mabaka a rileng a go gapeleditšeng gore o feleletse o phutha mosadi o e le go mmago ngwana gago o dirile taba e botse kudu mara o e dirile godimo ga bošaedi pele batho e ka ba monna le mosadi ba thoma pele ka go jola ba ratana bophelo ba tswela pele mengwaga ye o e dutšeng le mosadi o no dula le yena fela o senke o tokopanya le ba gabo la dula fase la bolela la kwana ka se le kwanang ka sona ke phošo ke tipotšiša gore mengwaga ye o dutšeng le yena le yona
ge nkebe go diragale gore tšatši le lweng ge nkebe o ne re gore phaphara o kry-a timile o be o tlo dirang be le molato ya ene kgaitsedi yaka wa tseba gore tšatši le lengwe le wena go o kare ge o tsoga wa kry-a tate o a timile o tletle o arabela dilo tšeo sa di tsebeng mo go ba gape ba tlo monyaka go wena profo o ka re motho a nyetse mosadi ka dikgomo e le mokgonyana a feleletše ga go tlhokofala mosadi ya gage go ba le ba bangwe ba ba no reng o mmolaile ntše o monyetse le mosadi ya gago jale what about batho ba ba no dutseng fela ba thabišana ka lerato mahala lo wa tseba e bohloko malome ka kapa le sesi le yena o reng gore a ya go bontšha mogalabe ngwana a ye go tšea mengwaga a mmontšha ngwana 4 years ba santse a ya bowe gomme tate a mošale morago a fela e tla go bona ngwana gore ba le bona ba kgone go bona mma go bona and prof as they said mme ga ne pasa and mme a se neng pasa bana ba o ne le ditlogolo bana ba gaga ba ne di pasa ditlogolo a di ne di certificate mokgekolo o ne pasa go bala eng gore a tšeiše morwedi ya ge pasa nke le iarabeng e ka araba ke mang e ka araba ko wena okay ugogo akana problem thathi umama ID i-problem ukuthi umama akahlali nathi endlini full time uhlala nomkhozi wakhe and umkhozi wakhe masimfuna umama simfuna ukuthi abuye endlini azothatha i-ID umkhozi wakhe uyala akafuni next masimfonela ifoni yakhe ayingeni itsila ikhithwe i-battery or i-sim card net for ukuthi singamtholi umama akana ID just because of uhleli la ahleli khona masimfuna asimtholi nke re bolele le tate ke inye ngwanesho o lekileng go e dira gore mosadi o jwale ka ge a dula le wena a le ka fase ga tlhokomelo ya gago le maikarabelo a gago o lekile go dira eng mohlomongwe ka go thušana le family gore a kry-e pasa le keng gore a kry-e pasa re ile wena mme ke ra le ena o kgaitsedi bolela nae re ile go mme ra kgopela gore morago ga ge re ne ngwana ka ge ngwana ba se ne le karata ya kliniki so ka lebaka la gore a ne le pasa mmage ene o be le go kua kliniking ya Seabuswa a ne le bona o ile go bela ngwano ka nako a tlang ka yona mo ha ne khati ya go tsamaya sekala ha ne le selo se leng go bane se tlhakana le molao ka re ke yo makala ka tabeo ya ba gore a gone se re kang go siria ane pasa ke tsamaile ka di social working Seabuswa e ke fitla di social working bangisha mola police station gone social worker ka bolela nae mabapi le tabatše tša ngwana go tlhoka karata ya gore a tla kgonore a e kliniking ge a ne le bothata re ile mowe ke be ke ne le yena kgarebe wala ka mo go ile le baka ke be ke dula nae ka gona re tsamaile re fitla mowe police station ba riela dipampiri ra social worker ya riela dipampiri ya romela kliniki re fitlile kliniki ra neela di sister pampirela ba ile bella ba e bala ka mo go ba e balang sister o la re ngwana a ne molato kwa lena batswadi ba gage ngwana ga ne le molato kwa batswadi ba gage go se riše mmago bona mmago ngwana pasa ene se gore mo go nna re be re gapeletša ka ge yena ngwana kgarebe yaka e be sa nyako ya gae tša gore nna be ke gana ka yena aowa jwale wa rra a re o dutse le motho o gana go ya gae wa gana yena ene o ka ga geno ene o mo go wena o dira eng gore motho a kgone go ya ga gabo a se ka ganelela mo ga geno re be re leka a kry-e le obane mo re motšerentse a ba sa le ntshe ba re ba ka magana go bušwa o ile a ba kgwetša go ba kgwetšeng ga gona o dutse le bona moo go thoma 2016 mafelelong a o ra re mathomong a 2016
o tlogile ga ya go bona ba fihlile ba dula go fitlhelela ngwana Kgarebe e ba le ngwana ba ile go kry-a ngwana ba boa gape a dula 17 18 2019 nna re setse re beile dipelo fase gore a wa o tsamaile ke ge a re pulukuto a tsena a fitlha ya ba motho e leng gobane ke mo kgwetsa kgone mola no ela o e tlhalositse papa ya kgoneng o e tlhalositse ke nyaka gore nke a tlhalose gore na nkane a ganella kua ga geno ba tamela mo kgaetsedi yaka mo feng le kopelwana leo tatabo ekhaya la uzalwa khona wena unekinga nabantu bekhenu awuyikinga nabantu bekhaya mina nginayo awunayo cha and then into iyenza ukuthi ubaleke ekhaya ubalekela ku boyfriend yini ubaba lo baphele angibiza athi iza ekhaya mara ngangibizi right to aphele afona angithumela imali lokho kona ngiyakuvuma angikwali angithumela imali athi khwela uze la ekhaya bese nami ngiyagibela ngiya la ekhaya ngibatshela ekhaya ngithi mina ngiyabuya ngisaya le mara ngizokuphinda ngibuye futhi la ekhaya ngothi ngiyazi ukuthi nginabantwana ene ngiyazi ukuthi ukulahla abantwana akusiyinto nami engijabulisako leyo ubaba uthi na uhlelile kuye iminyaka le uyihleliko nakathi nabathi ke uye ekhaya uyala wena waganelela kua ga gabo wa yo ganelela metseng ya batho ne le ga gemo ba khuluma phela angikhaneleli lapho wenzani awa into iyenza ukuthi uthathe isikhathi eside uhlala ekhabo baba unelikhenu la kwasa uhlale khona yini ekhaya bayakuthwenya ukhulume sesungasabi nangabe bayakuthwenya na usekhaya uyabaleka then ubalekela kubaba khuluma nangabe bayakuthwenya khuluma iqiniso nangabe abakuthwenyi nakhona ukhulume bayakuthwenya ekhaya awa usasami lo omncane ngikhuluma iqiniso lo omncane usebenzakho yena waphelasha athi no thina ukuthi uyahlala le asinakinga mara buya ekhaya konto le bekayilwela ngikhuluma lapha ekhaya ayilwela athi buya ekhaya unabantwana ukuhlala lapha le ngamagula thina sali ukuthi uye ungaya mara esinye isikhathi ubuye ungahlaleli sakudile ngothi lapho ohlezi khona awakalotsholwa malume kakapha awakhishwela sesi uneminyaka engakhe sesi uneminyaka engakhe awukhumbuli zangafunda wabelethwa nini 1991 awu 1991 oh 1981 981 oh it's by 2 okay no it's fine sesi umama khona eminyaka engakhe umama i1981 lo ngumntwana kokuqala lo lo ngokuqala okay ukhona umuntu sesi bakulobolile la ngihlala khona awa bangiloboli isikhathi esiningi leso sihlala lapha ukhona ukuthatha how many months ule kabo baba ngiyayithatha yona solo ngihle vano uthathe how many months le kabo baba inyanga ezingaki isinyanga zangibetha siyakubetha zangafunda ngisho tatabo sesinceda umama vana hlale inyanga ezingaki ale kabo baba moma 6 months angeze ekhaya angezi singamboni nonyaka uyawuceda phu singamboni yes why ungabuyi ekhaya mama sengibuyile manje ekhaya ubuye nini
ubuye nini namalanga ayakushaya ubuye nini ekhaya ngibuyile mina ekhaya nini leta ngisakhomba ukuthi ngibuye nini okay papa mosadi o wa go rata Sobela ene a nyake go dula ga gabo wa mmona ke a se tseba seo wa sa bolelele ba geno ba go thusha o nyale mosadi ngebe le khale re feditše ngebe le khale re feditše re itia ke taba pasa ga geshu mara a ke re papa pasa ba iria home affairs home affairs a ke re mama geshu and then why o sa tšee mama la ya home affairs la go ria pasa ke lile thata ka yona tabeo le yena mme ke ya go yena le gona mo mmabosemo ke ile gantši ke rela gore le ile la ya home affairs nna ke ile ka ya le kgarebe yaka a ke re home affairs santše le ele mama bao ba se gona gausi pele gona be ke iša ke eng home affairs ke taba certificate sa ngwana ke kgopela go tsena ka bogare tate a ke kwešiše karabo ya gago ge o re nke be ile kgale le feditše go nyala mama le betha ke taba ya pasa go ya ka wena o nagana gore go fa ba bomma mohlomongwe ge ka ba banyakile 20,000 o ba fe 20,000 ke nagana re mo ga go nyakege pasa moo gore ya nyakega gore family ya geno e dule le ya gabo fase go nyakega lena a go nyakege pasa gore o ba fe tšhelete ya go nyala ngwana a bona a go nyakege pasa gore o ba fe dijase dithipa tšeo tša go diang lenyalo o ka kgona go le dira le be le felele mme o a sene pasa and then tša dipasa o tlo o di dire ka morago ge o ya kua home affairs o ya go nyaka go saena o mo direla pasa gore e be mmase mamang semmušo tsamaišo ya magadi go tloga mathomong a gone mo ba nyakang pasa ge o patela di-catering gore o nyale mosadi a gone mo ba reng re fe pasa mara ke kwa wena ore nke be ile kgale re feditše ke betha ke taba rane pasa e go thibela gore o dieng gore ke saene le bona ba saene le ke ora gore nna le yena re saene go swana le ge go ile go ngwala pampiri ye ge e le go bana mohlomong le be le ka kgona le ya gona jwa ga ikua yeo ba engwadile jwang ba e saena jwang pasa e se gona ke se sa tsebeng seo ka gore ke be ke le ka koloing ba tsene ka gare ge re nyadiša ngwana pa a re ngwale di-ID number le dipasa a ke re wa bana go ntšwa le wena o ne le mosadi le dutse ka mola gae ka moreng a go nyakege pasa jwale le lenyalo le bualo a le nyake pasa wena go ntšwale pa santse o bolelele ba gae le nyale mosadi wo le ya mo tseba ndane ga a tlile ka gae le tlo kgona go thuša mosadi wo gore a be le pasa ene le gona mo le sa lokiša tša lenyalo a go ganege gore le thušane ka gore le le ba ka gae ba bang ba geno le nyakele mosadi o la pasa le bana ba ka gore gone jwa le one mosadi a ne pasa mosadi o ga thoma a e ba mmeleng bana ba le bereka buang ka bona tleliniking ka gore pasa a e gona mara se se šalang o tlo ima mosadi le tlo mo imiša pasa e se gona o swana le gone o ala imile a senae wa bona ruale ke bošaedi wa le bo bogolo gore mosadi o re gana go monyala re ane pasa mara re mo imiša se ne pasa mo e leng gore santse a go tsena ka diofising tše ba nyakang pasa ebile o re apeela a se ne pasa o kolomaka a se ne pasa mara ge re swantse re monyale re nyaka pasa tšeo ka moka ka tšona nka di fetola ka gore re thomile ka go boledišana ka tabeo ya pasa le ba gabo ke ra mmage a kere go boletswe a re o monyakiša re nyaka gore e tšee pasa age le yaka re o saena re ka se hlabe re ya go ntšha magadi go ngwadilwe kobo le sekotlelo le paki le kefa ya mogalajwe le lepara gomme le kgomo ya go hlaba godimo wa pampiri eo tate mogolo ge mosadi a nyalwa a ba nyake pasa mosadi ga a nyalwa re nyadiša mpho wa ga moremi mpho wa ga moremi re mo nyadiša mo gongwe ke nore ga mošitwa and then mpho ba ga moremi re nyaka kobo jase re nyaka eng leng then tšeo ke lenyalo la segagabo rena ka morago ga lenyalo le ke mo nna le mogatša ka re ka tlogang ra ya home affairs
ya go nyala re ya go dira marriage certificate lenyalo re kgona go nyala pasa e se gona ke mo ke re mosadi o ka gonjo le mosadi o ga ka hlokofala o mmoloka ka ngo sene pasa ngwana o ga ka ba bua le o motsentšha buang ka gare ga dibuka tša dipetlele mmaga a sene pasa gonjo le ge ngwana ga le so sepetlele ba re mmage ke ma ka re godimo ga birth certificate ya ngwana santse go be le ID number ya mmage santse go be le ID number ya papage so gonjo le wena o ne pasa ba ne pasa tate mogolo thušo ye nkebe lena le re kgopelana ko gore moremi mosadi o ke dula le yana ka gae ene ke nyako nyala ke ne ditlogo mo gongwe mosadi wa ka kry-a pasa ka bereka go thuša gore o kgone go monyala ngwana o tšhelete gage ya ka e golang ya sasa e ka kgona go le thuša gore le reke dijo ka gae mosadi ya gago wa mmona gore o buang ene ke kwešiše wena ke tse mo feta ka mengwage mekaepa nna ke mo feta ka mengwaga e 12 ka 12 years ke kgopela gore mo thuše o ne bothata wa mmona seo home affairs le rena re tlo go thuša re tlo ema le lena prof go mpona ke emiša letsogo tate a die ntwe right e tla be e mo šireletša nke ka mogopolong ya gage go tšwe taba a pasa ka mogare ga kgopolo wa gage go tsene taba ya gore a nyale o swantse a die eng gore a nyale mosadi o wa modimo and then a dule le yena a monyetše tše tša dipasa tše ba tla di lokiša ba nyalane ba dutšile ba babedi ka gore go ndwa le ge re bolela gore re gatelela taba gore kapa tate ka mogopolong ya gage ka mo ke go dutse gore o swantse a kry-e pasa pele bophelo ga botsebio bophelo bo tseba ke modimo tseleng ya go nyaka pasa a ka no tlhokofala o a tlhokofala ka re ga diatla tša mokgalabo malome ka kapa go nyaka pasa a se ntwe papa e ka moswarišang stress go nyaka pasa gape go nyaka pasa ko go noa go emelela go ya home affairs re thoma buang le thoma ka gore dipampiri di kae šidi di tlatšeng ra tlatša dipampiri taba kgološi a uso o rata mogala wa gage ene o rata go dula mo mogala wa gage mogala be ga a nyale ga a palela ko go nyala a o se buela ga geno gobane mmago le bana ba gago ba go nyaka and then a ye go yena ka go moetela a ye go yena ka go moetela o se kwanape o ya go no dula tlhenkge gape monno kore ke nyaka go bolela nnete ya go di feta ka moka a le mo monno lebaka la gore a se ka kitimiša taba ya go go nyala ko gore a hloke selo ga a go nyaka a nyaka magogo a umo ga a nyaka tša go ja o mosolola bogo ba go fiša ga a nyaka go hlatswetša gore a paradi kore nto ngwe lengwe o ikry ka bogausi then lebaka la gore a bolai ke pelo go nyala ke eng le nna beng ka se go nyale no le nna beng ka se nyale wa tseba se se nna nako ke nyala mosadi aua nka se prof go ra gore tate ga a fapane le banna ba ba nyetšeng basadi cause dilo ka moka ga tsona tše banna ba ba nyetšeng ba di kry-ang le yena o a di hwetše jale wa ya swantse a nyale nna ge ke nyala mosadi malome ka kapa ke romile banna ba go kokota ka tšhelete gare ge ke boa ke re mosadi ola e tla ga a ya raoa gape le ba re le kokotile ka gore ke le ge ke ntšhitše tšhelete ba re molao wa gana ba re le kokotile ka re ge e le so gone ge ya ke ntšhe deita lenyalo mosadi ola a riang a dutše ga gabo monna mollo mongwe nyaka mosadi ya gaga a dula mo ka kwešiša gore mosadi ola ga a dutše ku a ke tlo loka ka ntšha dikgomo ka go monyala jalo wena sesi bothata ba gago o dutše kae ga gabo mogalabo o tšhabetše mathata ka gae wena o swanetše gore ba go nyale ore if a ba go nyale boa gae bana ba gago ba go nyaka gobane go bohloko go botša ke ngwana so gore wena mama wa nyalo o duletše mo o dutšeng gona ene pantwe e santše morutentongwe gore re bolela so le kgono ga gone lehu nkebe re bolela so wa khomotše nkebe family go tsogetše matla makae go nuane wa mo kwa kokušu o reng go file mosadi o re nna ka go fa mosadi ene prof ene prof ngihlukumeza yo ngathusela ngumntwana mara ene prof batho ba swantse ba tsebe wa bona ge go ne le mathata ne re bona maloko a family a re sa tsebeng ba tlhogo tša go fiša a ke re go nwele tate
o no tse ba fela le barwa ba gage di bare tša gage ba babedi ba bararo ge o aka humolao go tla tswela maloma ge o rra ngwana ge o mongwe a hlogongwe ya go fiša tša go tlhotlho ba re mokgekolo o mofile a re e be ile tša lena tšeo na re tsene selo mfelo mo go mokgekolo šoro ngaphana ngomntwana na sesi wena ga botse why o sa nyake go dula ga geno sondelanyana sondela wa ungafuni ukuhlala ekhaya uthanda ukuhlala nobaba baba lo qala ukuthi ngihlala naye manje into ukuthi mude ngiyele ngokuhlala naye nami ngibona ukuthi ibanzima ukuthi nginabentwana ngihlezi kuye le ngisho khona ukuthi awukhona ukuhlukana naye angikhona ukuhlukana naye mara ngesimo ngenziwa abantwana ukuthi nginabentwana uyamthanda ubaba lo ufuna ukuba naye mara i-problem bantwana ukuthi nginabentwana kodwa kose ngibuye ngizobona abentwana tate a re latlheleng ka mogore ka gona ga re nyale mosadi wa tle ka gae a mantši a ke nao ke theditše seo le nkeletšang ka sona a re thušaneng tate mogolo ke theditše se le nkeletšang ka sona ka gore ke duma re bolele le ba ka gae re thušaneng ba tseba lenyalo ge o mong ka gae a pallwa a gona motho a ka no dulang a ranya ke o nyala ge o mong a palla re a thušana re a kukana ra nyala se nna ke kgopela modimo go ra go fe sona tate mogolo ke dipereko ge mosadi a go rata o a go rata ga re ke dutse go tate gobane o nkgapeletša go dula le ena o re ke dutse le wena ka gore ke a go rata ene a ke kgone ene gore a re mosadi o moswere gabotse a re dutse gabotse jale dulang gabotse o hlakela gore makoti a kgomo tša tate ke tabe botse abuti re eletšana jwale ka banna ga se taba e botse go dula le ngwana motho o sa monya ene ke kgopela gore taba ya pasa o intšhe ka mogare ga kgopolo wa gago wa tseba re gone dilo tše ding tatene go ka be go diragala gore lebaka la gore mmeo a phele kua go wena ke lona le emišitšeng dilo tša gage tsele bana ba gore dilo tša bana ba di kgone go sepela gabotse ka nako nngwe ge o nyala motho le dula le ba babedi le badimo ba bo mosadi le ba bo monna ba kgona go kopana ba le thuša go wina dilo tše dintšhi mo bophelong ene kgaitšedi ya ka wa tseba re prof ge ke mo lebeletše ke bomme ba le ba go rata monna man kore gabotse kore ba rata monna ko gore ge monna a se gona kgauswi hlogo tše a di be gabotse kore ke batho ba gore ba phele ba swara-swariwa gabotse that is why a sa kgone go dula ga gabo ka gore ga gabo banna ke dikgaitšedi tša gage jale o nyaka wa gage gore ga re ke a phetoga mothitše gabotse ke motho wa go nyaka wa mohuta woo ene ba gona prof ba gore kore go ne basadi ba bangwe kore ba no ba ka mokgowe ka tlhago ya bona ba nyaka monna kgauswi no gore a re tate o tseba go swara mosadi gabo tate o ne letsogo tate ne gora gore le go lema wale tate wa tšhimo yona ke a lema kare a grow up mabele ke aga ke mabele le aga ya mara a ne pasa bothata ke yo prof ke a re tope ba theeletše ka ne pasa e se gona mara ka tšhimo gona mara lenyalo re a jile merogo yona motheeletše wa Mutse Community Radio nomoro ya mogala ke 0648582771 0648582771 le ditheeleditše lene le tate ka fa tate ya ua ka kapa ke a lema ke tabe botse magagešo ke gana ge re ya go nyala ge re ya go nyala go nyakega pasa ge re lema home affairs a e nyakege awa ke mehlamu magagešo jwale a gone molato felo 0648582771 0648582771 a re eletšeng tate re eletšeng mme re eletšeng malapa ile a mabedi gore na gabotse a swanetše a dire eng 064 858 2771
07 e re nke ke tope voice note sheka fa thobela ka kapa ya radio aowa nna ke hlwaile tsebe ke le ka botsantsabela ke bisto morwa maria ya tsantsabela. Thank you. ke bore go theeleditše ya bore go theeleditše man nna re nyaka maele fa 0648582771 0648582771 tate šumo magagesho tate o hloka maele go tšwa go lena tate o hloka maele gore ke eng se gabotse tate a swanetšeng a se direle babo mosadi ya gage kapa a se direle mosadi ya gage a fa dinetwork tša ka le gabotse mara a kuku a ke bone morodi ya go a tla boana a ngiboni ukuthi uzokubuya ayaya hey mabele tate re awa wa ga ga ne molato nna re tlo thuša tate ka go nyala lenyalo banna ke nto botse banna tate nna se segolo re nyaka go bona phela thabile wa tseba tate ge ile re dula le mosadi le dutse ka lethabo go bose a go swane le ge nke ba o le mo ba re o itia mosadi a go swane le ge nke ba o le mo ba re o kgamile mosadi a go swane le ge nke ba o le mo ba re wa motswallela go etša o a beng a motswallela ya madišong a boa mmulela ya madišong ga botse wena mme ke gale o di bona wena o go betše like bo hluphana ba kuvalela ba ye kulusa inkomo ba kushiya endlini o bo hlupha be ba kuhlupha gore wena bo hlupha lo baba bombalekela awu noba bekahlupha mina noba bengamhluphi bekangijiya lapha endlini akhiya umnyanga akuhamba yokulusa makabuya la ababuya la uyabuya ngivulela futhi mara lo baba lo kuphethe kahle lo yena ungiphethe kahle noba awuye indawo la koko ubaba sizomnceda okay emsereso momoyeni tumela Mati. Kunjani na? Kunjani mati man? Isikhona. Namhlanje nino Dr. Mrebe ngiphethe indaba emaphorotla. Siphethe indaba emaphorotla. Mngani kokuthoma into efuneka lapho kufuneka aba-psychologist. Ya. Ahelebhe kokuthoma udade lo. Udade lo ubona ngathi umuntu ohloka ikhelebho. Ikhelebho lama-psychologist. Okay. Ngoba ngiyezwa nokubuza ngokuthi ukomu ungayikhaya ukutshela enye nokuthi ukomu uneminyaka engaki ukuhlakanile ukutshela enye ukuthi inyanga yini nokuthi amalanga uyenini uDr. Mreme uyabuza akakghoni ukuchaza. Ya. Noma futhi noma kuthiwa amalanga mina uwazi nenyanga manje indrozo mngani noma ungaya esikoleni mina kongitshele la mati nje ngendoda yelindebele umfazi welindebele uyathathwa nge-5,000 yini na umfazi manje 5,000 wendebele manje yacabanga ukuthi uphile uthoma ngabo 1820 malini 1820 na 4 yenkomo nakachiphileko uchiphile 4 yenkomo 1820,000 uchiphile njengendoda mhlawumnye ethetheko unga advise ubaba lo ukuthi ayenzeni kwanje mathi ubaba lo unenkinga eziningi ubaba wenzani unenkinga eziningi ubaba unenkinga eziningi njani mati ukulalele phela one umntwana wendrebele omunye nomunye mati ngifika ukuthi yandrebele yaliba nimphethe esilongu ngakathathi omunye nomunye umntwana uyamshawula 2 1,000 ayikokoti emzini bazokutshela ukuthi uyabaheleza 1,000 rand ayikokoti emzini wamandebele bazokuvetha emzini eminye bazokuhlwepha ukhunye mati uzokuthi uyafika 1,000 leyo kuphetha nabo babakho bakhambe lokho
njengoba uDr Amrema ichaza manje 1000 eMandebele ngayiregi even ihlawulo mntwana 1000 ayikho ihlawulo mntwana eMandebele bazokutyala ngabo 2000 4000 6 iphela kubo 5 so manje 1000 emzini lo ngazi vale mthandi bathanda umkhwana olunge kulo njana ngayo manje nawumupha amayele mhlamunye akulalele njengobaba uthini kuye mati ubaba lo akathatha umali abuyele ekhaya athumele abobabakhe le yesidinga ukukhuluma amangalo enwana bakhulumisane ukuthi mkhozi ibereka sinjani hayi into ayenzile ngoba mnganazi indlemiyele angahlala naye njalo ne naceda ukuthula udade lo mhlathi se bathi awumbeki ungakamloboli ngani bese ngaba unesikolo sokungcwaba unesikolo sokuthi umrohlele emochara kumele ulobole macala mina ngizokutshela ngithi mina awumbeki udade ungakamloboli angazi ukuthi ubereka sinjani leso sikhathi mara into engiyibonako lapha kufuneka ama-psychologist ahelebhe udade lo udade lo ngathi ayasirela asilithando lo mngani kune-mental disturbance somewhere I'm sorry utsho njalo angazi yibeke njani ihlonipheke mara ugogo lo naye unalabaleka namaqiniso ngeke wabhala incwadi mngani emzini akho ukhona uthi awuyazi kusasa iphumele ejardini alamsekhabo lendoda le basukele beza incwadi le iphuma ngaphansi komzini yakho ene nakhona angitsho incwadi zenkulumo kuma-family mabili incwadi ziba mbili enye incwadi isala ekhaba umfazi enye bekhaba undoda bakhamba nayo kusho khona bonyana incwadi le ubaba akhuluma ngayo kusho khona ukuthi nangabe liqiniso nale ekhabu dade lo kwasayibe khona incwadi enjalo yazi mathi yenzeka ngitsho nenijabule khulu nesijabule khulu angisijabule khulu ekhaya esibili yakho mathi sithoba ngokupheka umratha nenyama mngalethe ezimathazini bese siyakhuluma ndani sebuphezulu sibhalana incwadi ezinye esizazazi nabangibizi elinye kwamfowethu bhala incwadi engingazazi ngoba bese buphezulu ngababhodlela yabo into ezinjalo ziyenzeka nazo mathi ngamsolwa balo ngamsola umalo ngamsola mara kungenzeka ukuthi laba engababizile laba bosomwana kabumalume bese bezamabhodlela la amakhaza labo babhala incwadi bayinikela la gogo lo ingamrari mara ubaba lo uzoba nekinga serious coming ngesikhathi ngikuzwile mfo ngithokozile sitsho akathatha umali wami buyisele ekhabo bathome phasi athumele bekhabo bokukhuluma ngani lapho madini no-Dr Mremi nihelebhe bedoktor i-social worker bese bakhambe udade lwayekhaba bamenzela ipahla mara kwanje for temporary time ikobro naye abelwana bakadade lo ngoba ipahla ngingathatha uma-6 months 8 months noma napasa yakhole oma-1 bathwele mani into ezinjalo mina ngidile ngaze khulu ngekosini ya gogo bathatha abentwana bomntwana wakhabo abenzela ipahla kube bentwana bakhe bakhona ukuholela abazukulu aba mara kamalo isazokufuna ukuthi baye oma-first labo oma-first bazobafunela i-affidavit baye kwamhlanga baye ePitori izothatha isikhathi nabo ma-8 months even ngingayithatha but usafara abasemuva abantwana labo ugogo ngoba emlepasi akenzela bomntwana wakhe ipasi kube yenziwa nabantu angabi ngubhoko abe nguma ya hey mara no ubaba lona uma lo ayikuthi uthanda mna kune something mina ngaba something switching lapha ikhona engiyibona ngoba ngiyamuza uDr Mremi uyasearcha ngoba mari pendulo angiphumi nayo akunakinga mfo uzwakele siyathokoza sitshona ngoba uDr Mremi yathi ukomu ungaloboli uthi umali wanaphasi ulobola ipasi or ulobola umfazi
yabuya namhlanje ngiyilele 06485827771 MCRS usemoyeni akwande. Sanibona kunjani? Yebo sikhona kunjani na? Sikhona siyayizi indaba. Mina ngingayelelisa ngokuthi uma lo akabuye ekhaya enzela abantwana be-certificate futhi balibamtholile kudala bamfuna. Uma akabuyele ekhaya ayokuhelebha abantwana ukuthi bathole intificate naye musufuna ihelebho lokuthi athole ipasa uma lo. Sikostela umakhi lo usiza ngoba bamfuna bamtholi. Njengoba bamtholile bose bathathe ekuseni bakhambe bayongenzisa ipasa bangasalindi ukuthi akhambe kodwa. Bangasamlindi ukuthi akhambe kodwa. Wakhamba ngeke basamthola kodwa uzele baba kwakhe umama. Mara bamazi la ahlala khona nami ngiyakwazi ngibuya khona namhlanje. Iye mara kosteli nezimsinyazana ngakhamba kodwa ngitsho niyazi ukuthi batsho ukuthi banakhamba alahleke aye kuphi kuphi abuye aye kuphi kuphi. Manje sinangalahleka kodwa uzoba ngena inkinga kodwa. Uyazwakala tatabo manje endabeni yomtshato ngena ngokuthini? Uma lothanda baba kwakhe tu. Uzokuba ngcono ukuthi nakasiza mina ihliziyo yami ibuhlungu nebantwaneni apha khulu ngoba kubuhlungu ungangeni isikolo. Thina singenile arabereki into ebuhlungu ukuthi umuntu abhalele ukungena isikolo abuye azokublema umuntu athi mina ngabhalela ngena isikolo ngenxa yomuntu onje. So nasiza abantwana laba i-certificate and then after impasa bese nakaqeda akamsize ubaba lwamthatha ahlale naye officially nje woke umuntu ahlale azi ukuthi uphephile ukuphi ngoba uhlukumezile umama lo ngokumvalela endlini. Siyathokoza tata. Wathi ukuthola lo wathi yabula manje insizini uzwakele tatabo siyathokoza sitsho. Thank you. Danko. 06485827771 06485827771 ye o ithile ditšego ye ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio re apeile taba fa magagešo malapa a mabedi a tloga a hloka thušo ke be jwale ka kapa radio ka nako nngwe ge re le batho a re tšhabeng melato kore nto ngwe lengwe ye o ka reng ge o e lebeletse ko pele wa bona o ka re e tlo go hlolola mathata e katogenyana o ye go yona o bua ka keno 06485827771 06485827771 MCRS mo moyeng dumela. Hello, re gona rra lena nna ne manyela ka gore mama ka ya home affairs le papa and then I know about information gore lampa gore bana ba tla credit system but e ka se tsina go malom ka ka papa ba gore ka ka bolela nnete a gore o tswa ka o tla ka ga sentle ba ya ka mangwana credit fa botse sa ke gore go ne krapa gore bana ba khole ya sekolo. Oh yeah. And then I was like, immigration. And then on Alabama, home affairs, and then why a Baba Victoria, I cannot pass. Atlam or Latella. Oh yeah. And it is Savannah. And this Savannah is a capella, even over the net or with time, we are English. Mara gonti mama o rata papa go ntse re ka e bolelang ba re mapelo ja se rate ka sekolo. Oh yeah. So papa ore sa nyalane yo re ka re tsela tsaka ba le ba tsang kana bana ba ka kena sekolo go phela ba tsela pele. Ke ukhulume indaba lebe uyikhuluma nje uhleka uthini? Ma ba kunenye ikulumo be uyikhuluma kwanje wabe wahleka buthini? Ke re kare la tella gore papa o nyetse mama ka 5,000 so tla ba le mako ba mapelo ja se ra. Oh yeah. So nna ke re ga ba ka no lotisa ba ya home affairs
Home Affairs ke bana ba tla ba botsa gore yang la dia eng ke re mama o sa le gona wa mama mam papa sorry kere sesi mo mogasi a ke re o sa le mama mma ga go sa le gona o sa le gona ebile o na le pasa mma ga ke re a mo tshware ka tswa ba ya Home Affairs and then o tlo ba botsa re bele go le neng ga tia galang ba botsa go pa se na go tswa kana bele go ka mo South Africa ba tlo go dira re tsong a se bele pasa oh yeah and then bana ke bana le dibese ba teng dikhathi tsa clinic dikhathi tsa clinic bana le tsona bana amakhathi we clinic bana o bona iye batsho bana o tatabo ga bana le dikhathi tsa clinic ba ya Home Affairs and then batho Home Affairs ba tlo le ke mama ka no bolela nnete tsela mama ka kry-a pass cause o ka stage ngwana ka nthweng ka mmo mongwe pass ngwana santse tšang ke re bana ke ba mama santse mama ke ise bana ba gage ka nthweng ka fane ya gage ka nnete le kwa ga tšhaitšedi ya kahle and dibese tse tsone di a seta gore mama o ke mma ngwana semang ke maela ka tseko papa ke a leboga kgaitšedi ya ka ke go lebogile kudu nke o be le bošego bo monate ka fao go lebogana papa thank you ngwanešo ba re bitša monate ka bo papa prof nke o iapeše ngwanešo o iritele ge o fetša o ba fe dinomoro tša mogalahle malome ka kapa a ke nape ke leboge sa mathomo a ke leboge gore ba gešo ba ile ge ba ne le mathata ba tla fa tate re tlo go thuša le mosadi wa gago re tlo le thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona se segolo ke gore e fa mama maatla mo fe thekgo kudu godimo ga bana ba le ba gage sa bobedi ke gore dula fase le mokgekolo wa gago le kgobokantšhe ka mokgwa le ka kgonang ka gore wa go rata o monyale lerato le le ratanang ka lona bontši ba le hloka batho bontši batho ba le nyaka banna ba nyaka lerato go basadi ga ba le hwetše basadi ba nyaka lerato go banna ga ba le hwetše lene le thabo fela le hloka tšhelete fela ya go nyala e reng ge le rapela le khunama go ba le phasa le kgopele mangelo ya gabo le na tšhalete tama ba kgopele dikgomo o hlabiše mosadi o mo ratang wa reng mogala bo ntshwere gabotse fela nako nngwe tšea nako ye le yena ka kua ga gabo le ye go hlwa le bana le ba botšiše gore ba nyaka eng le ba thuše ka mogolo ka kgonang bana ba le ba tlo go kgotsofala mmago mosadi ga a ne molato o mo swaretše ngwana gabotse mara monyale ka nako nngwe ga o nyaka go tseba family re motho a hlokofale go pala o monyetše ka dikgomo family ya bo mosadi tlo go šikinya gore ga botse mo go diagetšeng ba tlo go iša kua ba go iša kua ba go iša kua jwale o kgaetšedi wa go rata ene wa mmona wa kgona go belega o go belegetše bana bolela le ba ka gae ba ba ka kgonang ba go thuše go bana o ka se kgone go ahlogana le motho o mo ratang le a palla ko go ahlogana ene le bona la ile kgale le dula ene o šetše o mo tseba šetše a go tseba jwale go no nyakega thušo dilo di loke di sepele gabotse so maele a ka šia ke kgopela gore mo phethele ditaelo gore a kgone go kry-a pasa dilo tša gage di bofile wa mmona di tlemile tšona a go ne nto e lokang mo go yena a se yena a nnoši le ba gabo ba hloka ditaelo lapa la gabo le hloka ditaelo ga se lapa la gabotse nke be se wena nke ba timetše gobane kgala a sepela a phauma le melala a sa tsebe mo a yang wa gahlana naye wa mo tšea wa molota wa mmea gabotse wa mo šireletša gore le kgolle ga a nyakega a tle fa re tle re kgone go bolela le yena jwale re ya go leboga se re se kgopelang ke gore modimo a go šegofatše o mo tsentšhe kgorong tša geno semmušo pasa ke ba bantši ba ba ofileng ba sene le yona
mara ga ba tsebe gore ke eng se se ba bofileng go neng elo ila modibu motho o no dibega ga a santse a dire selo go no ba le nto e modile ya ba kgona go betha ka moleko wa delay o delay ya go nto ngwe le yengwe le yengwe le yengwe le yengwe le yengwe so mmewo o ne le problem e bothata yona ona so le tlatla ka gae tla lebelela yena ka bona re bothata ba gage keng dilo di a gona go loka di a ba ga botse go bane o montšhitše ka gare ga diatla tša motho wa beng a mosweri ene a llang ka gore ba se a moswara ga botse ke se se rileng gore mmeola ino ba gore dilo di a change wa kwešiša no ba gore dilo di a hlanoga la mathomo go be go se ka ngwana o ba bolelang o be le segotlane o monnyane wo ke yena le tšatši le ba e tswa kua nke be go ile go kgonagala gore ke monnepe fela o ka se tsogo o boetse mo e leng gobane o ka mokgoo ene mo e leng gobane o kgone o dula ntshe kore nka no re se sengwe le se sengwe yena mokgekolo o a hlanoga mara godimo seo nna ka gane selo ka gore sho o ntlhanogela ke motheeditše matswale motho wa hlanoga o ntlhanogela ke motheeditše godimo a tšeo ka moka a ilego a dirira yena ke mo phuthetše ngwana nke be se nna le gone buala nke ba sa mtseo gore o kae ke ra gone buala ka ena kwe e fela tšeo tate a dine taba le wena o bo mo phuthile o sa di dilo tša maleba kere ba ne phošo tša bona le wena o ne tša gago jwale le tšwela pele go lokiša diphošo tša lena ka ntho e right ya gore wena le wena ka letlhakoreng la gago o kgone go ba safe bophelo ga botse boimongaka go ka robala wena go ka robala yena go ka robala batswadi ba gage pele go ka robala whoever we e leng gore modimo a ka mo gopola gomme ke tloge ke lile ka yona tabe gore gone buala ka ntlogela ke be ke botsa yena matsala gore gone buala ka ntlogela go šala ke reng ka gore lo monyaka godimo gaka a gone bothata tate prof nke le ba feng dinomoro fa dinomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 or o ka founela 060 o ka founela 060 9590303 or o ka founela 079 170 9862 079 170 9862 or 060 9590303 ke nomoro tša ga moremi letlakale la rena la Facebook o no re Dr Moremi DR Moremi o tlo re kry-a mola ba gešo le hlokomeleng di-scam tše e leng gore di gona motho a sekano re ke Moremi a re nthomeleng tšhelete la be le moromela ke a le kgopela weekend še yona re a bina kua khureng re a bina ka mo Falbanka ya gausu le digwali re tla be re goroša ka mola go tetse ba gore ga geno le ne le mathata magologolo le ne molwetši o mogolo le mohlokela thušo motišeng ba gešo re tle re boneng gore re ka mo thuša jwang malome ka kapa ke leboga kudu nako ye lemphile go yona batheeletše ba motse community radio station balli ba rena ba letšatši ka kua Facebook ke leboga kudu ka mehlale ka matšatši di-data tša lena tšeo e lego gore le a di šomiša gore le re bogeleng kgole le gausu mo le leng gona ke lebogile thata malome ka kapa ke duma go lokiša ye nngwe se yona o ka re tla re šia mara ga ene molato re tla e riela topic ya tšatši le lengwe gore ga botse ge re bolela ka ntho re bitsang gore ke damage re bolela kang ke nyaka gore malome ka kapa nke re tle re riele letšatši re bolele ka yona batho ba ikwešiše gore damage ga botse ke eng why motho o swanetše gore ba re o patedišwa damage o sentše eng mo mothong wa mosadi ke bona o ka re batho ba hloka tsebo kudu ka taba yeo gore ga botse damage ke eng batho ba no tseba damage le ge ba re o nyala ngwana mara re tla e ria topic ya tšatši le lengwe a gone molato nna ke lebogile kudu motheeletše kgole le gausi mo leng gona modimo wa lerato šue a go fe mahlatse le mahlogonong ke tše sebaka se ke go leboge prof ke tše sebaka ke leboge motheeletše kgole le gausi mo ka beng a re theeleditša le gona ke leboge balli ba rena ka fa o ka re modimo a ka ba thuša a tsena ka gare ga bona dilo tša bona tša sepela ga botse tšeo ba di labalabelago go tšwa go nna ke le moromotšha maubane ka kapa ya radio re kopana ka mokibelo forogo ka 6 o'clock lenanegong a la tšameletlo ge e le gona ga jwa le gona ke tšwele You're listening to MCRS 96.3 FM. Your